Bon, ubu ugiye guteka umuleti. Ariko ikintu tugiye kubanza gukata ni ibitunguru. Navumbuye ikintu cyatuma umuntu akata ibitunguru ataribwa mu maso. Nubwo nambaye amarinete ibintu biri kundya, ndakeka ko amarinete ya fime ariyo yakora neza. So ubushakashatsi bwanjye bwanze no gushaka amarinete ya fime. So maze gukata ibitunguru, maze gukata makaroti, maze gukata ndetse na poivro. Umuleti nkunda rero uba urimo ibitunguru byinshi, imanya ngomba kubura, hanyuma karoti na poivro ikatakase muri ubu buryo irekuye cyane, ni rimwe na rimwe. Mu nzira umuleti ubundi bawutekera mu ipanu, abatekera mu isafuriya no muri frigo sinzi ukuntu babigenza. Iri ryo ryari rincitse nareko bise rishaka kumeneka hasi hano. Abagabo batazi guteka twaragowe. Uyu munsi namenye ko utashyizemo umunyu ushobora gushyiramo cube magi. Yewe ntabwo nkunda amagi akubise cyane, sinzi impamvu ariko numva ndyoheye. Nongeyemo karoti, nkuko abakuzinyi bose bagenda usibye ko njye nambaye ingofero. Karoti nyishyiramo nyuma kugira ngo ninangira kurya numve ibintu bikoca gwa. Ako saba abana ko basakuzara. Ibyo ngiye gukora bikorwa n'abashef cuisinier gusa. Mubirebe neza. Ça va se savoir. Attaque! C'est bon! Quand on mange en regardant la télé, ah oui, c'est bon.